Manipur ki hoji oireba situation sida koi sum matam gi oireba phibam se koi prajada thamba khangminaba mathau tai tangai phade aidana media gi sinau sing khutang da asigi press meet si kokjabani ahan ba da khoi ngarang thokiba khoi Sosanpur gi thokdok adugi mamang da thokiba khoi gi 𝐼𝐚𝐟𝐚𝐦 gi da nomai lakpa gi thokdok aduga Manipur MPTC da mo langamai tawba gi thokdok da thokdok madu leikidaba aduga nahangi Sosanpur da thokpa thokdok da leikidaba sing gi damakta khoi nungaitabadi phongdoi nungaitaba phongdoksari aduga thokdok tu khoi strongest time da akan mamong da sarkar ninda tawi government ama leibagi state sigi law and order ngangana bahonaba public property amadi live kanana bahonaba si tangai phadabai khoi gi primary duty ni government ki adugi mailene nahan MPTC gi da tawkibada thogdokta nupa macha ama leikide ama ni soi adagi 𝐼𝐚𝐟𝐚𝐦 gi da tawnaba thogdok tu da akhoi singneba leibadagi personal taret IRB ki personal taret akhoi khudakta suspend tawi similarly nangi Sosanpur gi thogdok tu da mamang da thokiba thogdok ka da SP duna magi personal singi marakta discipline maintain tawnana ba the state sigi oiba organization sigi oiba dugumba sipo emo oibagi magi sabsaba firef lainana bagi sipayama suspend tawbada adugi tawro matung da oiraiba phibam asi yamna akhode nungnangba madi condemn tawningai oiba masak leibani leibadagi ni khoina sigi press message kaujari se madugi da leiba moige da function tawba ITLF heba kanana kramai torba semino khangdaba nga ki paksem da semagi mong da lupsi semaga akhoi SP dubu ki hanba pung kunmari ultimatum piba adui matakta social media da miyo yamana SP dubu hat kadabani gaidana taurakpa bambang hauzel haidana taurakpa sigumba akhoi law enforcing agency singda aduga government gi official singda sumaina yam sathina ki helakpa taurakpa potse khoi government taraina logde aduna hujiki mangonda ki helaiba hatkani na ki helaiba bambang hauzel asigi matakta de khoi FIR ma case file tokre aduga loina na namitu da DC office mai thaba aduma Indian national flag ekoina thawai degi hena luna tawjariba Indian national flag chingthaba aduga makhada khongna netnaba tawba suguma yamna
ꯅꯦꯁꯟꯕꯨ ꯏꯟꯁꯜ ꯇꯧꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯉꯥꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ MPTCꯒꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯩꯗ negligence from anybody or anyone ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ SP ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯡꯕ IPS ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ DC ꯁꯨ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯝ ꯂꯣꯂꯦꯁꯅꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣই ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯇꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯁꯣꯛꯄꯜ ꯌꯥꯎꯅꯕ ꯐꯠꯇꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤ DC ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ DCꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯥꯎꯅꯕꯅ SPꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯥꯎꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ hidden agenda ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔꯂꯤ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤꯗꯁꯨ ꯆꯤꯡꯉꯥꯔꯦꯜꯒꯤꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ CRPF ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ CRPF BSF ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ or secure ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ already ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ instruction ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ instructionꯗꯨ ꯏꯂꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯂꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯦꯡꯅꯅꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ the government and the right thinking peoples of the state and the country will be fully behind the IPS officer SP DC ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯨꯔꯤꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯩ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯒꯦ